Nirmala kan yam kana diala kontin barwani lingua seme. Jawaban lingua seme roñ mishala da Dr. RIEK MACHAR Quer kum SPLA SPLM IO man chayin ray wich kajuba. Jawab ya linga ka kui Dr. RIEK MACHAR adole shikana dol kene kume Africa Union IGAD ka changa jandang rawi de kel ka pay bakal ron kina dang rawi de jandang rawi de diech bana jome bana jeling an wale ko jom gorliang ka goro de ling an wo ngum ci Dr. RIEK MACHAR jalar ka ta dana cha yena kana ta dana be barar ka je bana jome bana jeling ka do ba danen ci Dr. RIEK MACHAR ca roy ka ken ku menetin kon tin gor ka jen wo de ku so Sudan de ta kamal de kam Dr. RIEK MACHAR kene kirma yadit de jalat ka de mal de jenong ban jome ban je chuling kel amal we kaya nyok gor jen wo bia rajame bia nyok ne tin ko ken tin kon tin ko tin kon de lat korodien bi gor no jen bi nyok ne ko ken ko lerm gor liang Dr. RIEK MACHAR shelo gono balu nyre THIJIƐEN Dr. RIEK MACHAR shelok anwo ba jelun re THIJIƐEN ka dol mu cha dol ka shanga jandang rawi de kel ka pay bakel ron kina dang rawi jandang rawi de diech ci Dr. RIEK MACHAR jala nene janen babrar re THIJIƐEN ci kirma yadit tin dial tin gora realeka tin dial tin gora en Dr. RIEK MACHAR bikir mi yadit ka kon realeka kana bon Africa Union IGAD amani international community bigitin kontin go Dr. RIEK MACHAR ka akane ne luny akane brare THIJIƐEN baka di laslet ni cha ka realeka akume nititi latin kontin gore ajan mi cha ka laslet shan bi brare THIJIÄEN battere THIJIÄEN amani mi shakar yaleka kantin gor Dr. RIEK MACHAR ke anode laslet kirma yadit kena kumani Africa Union IGAD international community katinken ko bonte tie kan bonten kontin gor ga jeno de mal de jeno kam kirma yadit kena Dr. RIEK MACHAR kuti le lawone Dr. RIEK MACHAR tie ke chalat to gora no de laslet angoda kan barar kada to ka tinken tin gor Dr. RIEK MACHAR ke eno de lat bu mal bu kulaben kam kum kirm yadit kana kum SPLAIO marai ke Dr. RIEK MACHAR ko Dr. RIEK MACHAR ojen akwar medit ka kum SPLAIO ko jarwajum Dr. RIEK MACHAR janina gor jenu ba titini ba kala da kuma kirmi yadit te ga dice realaka gwasme te gorno bakwen ga yakel ke bialing ko ka te goren go Dr. RIEK MACHAR ba ka di laslet ko bi mal ba kulben jeni mi shag ba laslet tel mi shale mal kamda kone kirmi yadit bang wore THIJIÄEN men mi shag realaka bi adin ngajin wonene Dr. RIEK MACHAR te ke dich mi more than 12,000 te ga nitin konen gorno bi bare which ka juba karwada acha de intin ko kienten rar cha kamaten ke de inti goro no dewe rewi ki juba nanyam ajanan gore de ne ka de shop ke kinu waraw te bishop te banung rewi ki juba de ni ti shop kinu waraw 12,000 SPLAIO titaka mekandial te banang rewi ki juba akum IGAD Africa Union ka support dung international community wona ka European Union janimo kan 12,000 deni ti 12,000 ki deni kin war mo kan ko konang rewi ki juba ajana shabluñ namo amen yaman chetech ki men gorno de laslet akan na barar lada jaka kwisa fitikada kana kwisa fitika kumade amenne ga dialten kontin tere THIJIÄEN
chela no ne ga dial baga dilun ka kujamo gore 12,000 te bay yik nung tila de ne ka ten cha jo jarar kuma kirmi yadi baga dil nang re wi kujuba ci Dr. Riek Machar che demand dien che len lat a jeneyan gore de ni UN security la UN security ni ti shop ke kina dangwan jene gore 4,000 UN peacekeeping force ti banang re wich kajuba ba den ni UN security ti shop ke kina dangwan dil nung re wi kajuba che jomo che jalat jene shabulun lora bang UN peacekeeping force baga dil deploy re wi kajuba ka kwi safety ka neneka ka kwida kana kwi South Sudan kelio neme edimane rawde Dr. Riek Machar shabun lora bang shemala ran lonke chikutok no de Dr. Riek Machar chaja joch cha jure wich kajuba terar wich ko bi malba kulben go Dr. Riek Macharo de mikina dangwan de je lochre wich kajuba chenyo ko gwarno nene ki chela nene gwada dana dol katin ajene ba de ni Uganda People Defense Force deni kente konde shanonga bol melre wik kajuba kana kirm yadit deni tilaram kela kebe ka kudang raw ka chang ala $200 ka jawdana shalat de kela kebe ka kudang raw ka chang ki $4 ka chang buram ka $4 ki kudang raw ka chang kaka lo chikan kuma sa Sudan chikan jigala gwamit ko ba kirm yadit ba jakula gang kan nuare ko cha gang ne ko kien gang ga je nuare murai ko on tame dini Uganda kare wich kajuba ciga tiangare yi kajuba akan gang ke netin kontilla jangone ajena ba dini Uganda tintere wi ka so Sudan ba ka zil watch re wida ba ko re wi ka so Sudan ba ko re wi kajuba ba ko re widian ka Kampala bigalo ne ka Uganda gwade dan bigatin chana gorno bigan wot re wich ka so Sudan cheladan wo wodian akel monongo bi malbeben re wi ka so Sudan micha ka be wo kan titi shabulun chan be barare tijian te jomo che jalat ajenne babul mil baje dil goch ka kwarana cha kame ba wuch ka vice president ba wuch ka SPLM first deputy chairman name ajo Dr. Machar jene ba wuch ka ba ne ko ken ba ka kwany kanetin kontin cikil ma yadit kalok alane ke ne kirm yadit ne te ka SPLA ajena bala ne seniors members ne di dine kan ka bolmel akan balat kwaramo ashimwa bolmel ajena lan bolmel kwara ala vice president ko gwich kirm yadit no babin pin bashet keja ko be pin kir chawono mo awekeje kim yadit a korshenong mbeso Sudan bele nyolo tre kori shi kamden koneje dino kamde kene seniors members ka bonde ki ka party de la party SPLA marwa ke kirma yadi ajen bol mela woke seniors members tin konen sha wo tin cha jago wurana dore aka lo karech aka jakwar ramkela kwanya redian ala wila vice president karamkel alu SPLM first deputy chairman bol mela nyur tongomi jome nong Dr. Riek Machar ko gwase dan shapot kan cha jako der gwa Dr. Riek Machar der jawoch der jakan pot kan der gwa Dr. Riek Machar der jakan chitkamen be bol mel ba gwa kirm yadit be jakan lo gwi kana de gada kulo game eko kay young man jawno mone a yer country ka a yer wik kujamo a wik bol mel be malbaben jome jen jowdan ca jek ko gorno be nyagane de ko ken
ci Dr. Riek Machar ci logan wo beberar enemi shatin konden chalat gwasme chakri aleka ba akula luny re THIJIƐN an biate malban jemur dien bye bye